لکھ ونان ولین تائی بزرگ بکرہا میٹھ قدم یہ پس اہل حدیث یقینس مبارک یہ حق حنفی بائن ملال گژھان یہ پڑھو نماز مگر کینسا کرتو لڑائی مت کرتو کان کینسا کرتو خدا سندس دمانس کرتو تھپ تہ ونو نا ورسا یتی بہو اسی نشن مگر تم سندس دامانس کرتو ولین تائی بزرگ بکرہا میٹھ قدم یہ پاس اہل حدیث یقینس مبارک ون میں آپ زنا ونان بہت سے قادری مطلب ہو یس ہسا امس بزرگ سند مرید کمس بزرگ سند اگو امیر کبیر بیا گو شیخ عبد القادر بڑا بہ تمس پنس بس کھول سا تم سن کتاب تف کتاب مز حضرت پیر رکھان غنیت طالب کتاب سو بازرس مز کن سو کم سن یہ ساتھ میں یہ واقعہ اچھن تل گو ات پہ آو مے بیاکھ شعر دلس مز ہنگ منگے گنڈت ات پہ سینس کوری رف پیری پیران کم پیری پیران گس وچ تک مز چاکن کہین اس کا سنک مسا کر مت کر کہین سہ گو بدل کر کون کرے گا یہ دپان مگر اگر ثہ قادری پانس ونان کم سے کم عبد القادر جیلانی سن تہ مان یہ گنڈت ات پہ سینس کوری رف پیری پیرن توئی سن نت نماز ات تلنس مبارک توئی سن نت نماز ات تلنس مبارک کس گئی ون ونان آمین لاگان کران شور ہتا سی شورا کران نماز پتہ ٹھٹ سپیکر لاگان اس کیا کور یہ نبین ہند سنت آمین طور سنت نبین تو ژون یاران ات من تھی کھانا شک سنت آمین طور سنت نبین تو ژون یاران توئی اہل حدیث بڑی پرنس مبارک توئی اہل حدیث بڑی پرنس مبارک پتہ اونمس مے انڈ ام سات کتہ بہ یہ ناچز مدینہ منورس اندر اور ٹائٹ چھم یاد تر شہرس اندر یھ شہرس تم کائنات امام ترت آرام ازیک پیغام ان پن باین اگر کھانا ون قادری پنس پانس آ مے دیا یھ جواب آئی غریب طالب علم سی منزے ناران حال باوان پنن مہان جامی بوڑ بزرگ جامی نالان حال باوان پنن مہان جانی ناو تس چھانی دیدارس مبارک ناو تس چھانی دیدارس مبارک مول کے تو کیا تھا